Sana Sunatso, magkabero sa hatimahan. Dukumen ko ito. Panjalo, pas-pas ko, pasalibaw ko sa dunia. Ito, ulku, so nilo ni iba tong laki. Paso ito, siya na sumun, ito betul-betul hot maho dia tuan. Sebagian ini banyak juga. Gue batu nang itu. Nanti matanya nang itu mat dari mata. Dua anak ko, dua bom, tembok, empat istri. Nanti keluarga bahagia. Keluarga si dulu kita waktu manis dong. Dulu itu gitu. Oh misalkan termasuk dengan itu. Oh dengan itu jauh. Agak arang goborak dia. Arang kebanjana. Oh, bismillah. Postur aku dia. Oh. Kalau bereng sesama demon juga tokon. Bah. Terlapak roh umum buat sembilan. Sakan jo. Macam abang nak kasih juga.
Kasroan namin na meron ilota di baga sa sadaryon. Ima dinang majalo pasok-pasok pardong sa ripew kamu. Marhide-hide na persona di baga sulian itu atay. Tanyang namin matong. Siya naktua mata di bata agyat. Ipardong sa ripew kunaon. Takasan mo di pasok-pasok. Tuba lala tuba siguro solo ka bunga-bunga. Tuba na anak kamu doho dengan montong saat sahur batua. Songon hata dina tua-tua nama dong pinalu kagaling awanak baik palu-paluna. Songono tahun itakas samu mangabi-ngabi. Anak atong buha baju muna. Songon lima akahata nauli hata nadenggan. Namun pasahat kami. Asing ni diak lain-lain ni hari musim. Saya pasal atong nami at kabola nauli. Koltung roha untong ang ibagas namin. Songon lima hata nami lang kita. Para musim nami. Ay buhano ko din ala lugalang tuba tarino natin. Koltung sa hali may tama doktor las mga di doktor may holo. Alhani ak na marpaliban do lang piso. Do akaboro na madua boro ni hula-hula na biyon. May namang musik di amin o parto sinagirang-girang na iba. terlimit dong. Pasu-pasu na siya tuat taman yang jiribom muna. Ang dia madong amugabi o dong amusar madua tubon anak gua poru tuang katikinan do. Berarti itu. Ito nung ngawaran so takko. Hok maho dia tuan mo so maho siya kabato. Kumo sudah honokku tuh itu binot tahu oras baik yang dicoba di bagian. Asal isa kudu 400 oras pasti kabotas berkaulian. Dihormatan dulu nama las dulu nama dulu yang para ni bedison donang giboru jong-jong adison songon apa sahaton si dua nih sari kata yang para ni bedoang giboru dison tu songon dia be tibis ni nabi nani pada datatta nang sarikat narak batu pahado hitam alai pos marwata de mata nomor 2 di bata itangian pun pangidoan dima dihela ro dua rutak satu belak lagi tuba sikoro tuba nanak tuba boru tekas dengan indasida sahat tu nasor madua nang kurang di son bodak boru sangjek mak dengan di batahamu di dan hai bason ida kejang di umur lao kapatoro ture akapino parta kajudikinor langsung lima di hamu hera di sodok boruku bodok ake dus ni rohani pada datani lapas haton urus suruh studi kajang suruh studi nasi setorong ragu tanyang do pangidona minta nomor 2 di bata sanggir mak kajang bari tahoras diho
gajang berita gabe Panginoon nami tumorok ma sian rabu nuruson poperamu pakka tiki namang iton talu mobi ma dongamu nasatu nasarma tua atau Yeay, itu tangian do Panginoon nami kita sapada datang las maron badamu uli nang ron bertabdiamu majakon padohan nami do Panginoon nami tomata nomor 2 di bata tuli badamu panusi nami urusan nami borong nami di son badamang ma musik na hobar tu si Ay,
Jadi, won sebenarnya atau dalam misalnya buat kali pendok dulu, uluson diberi kumere, dalam misalnya nahan asal pasal wakta kali warna pasal itu ini makan doang sebenarnya. Jadi pasal mata juga, bicang mana lebih punya semua itu, kan mana bukan anak mau ini, kamu namanya. Yeah, Mbak Dudu. Yeah, Mbak Dudu. Yeah, Mbak Dudu. Raiku, ulos ya puparan yang kita perang supan. Rak mangape ho dihitan no. Ulas sahab laida, sama dia. Sonira nang berkasih hiti. Berka pulpa. Usaha bedokat sigurang gura. Oh, itulah. No lida. Oke, pertikan nomor pasal tami mah. Tu baru nami. Iho purba. Obat kami si matuam nomor periba. Aku masih kangen. Si nomor 2 mana aku memang dapat Tuhatan. Si nomor 2 Oma si matuam tinggal di Beradan. Morohami si kangen tinggal di Tanah Litongi Hutan. Jadi siap pulang mah si matuam. Jadi apalagi natakas nang siot dulu honokku. Ubah. Nunggu di tuduh hobi berukon, nagabi si rokak terkim, rokak mugabi, rokak muhoras mau tuh katikinan itu. Dari nauli dari nalinganon, nunggu rapi dan makin siapa bekas doron Tuhata. Macam pasu-pasu perdoa sariteon jatuh hatta majiti huli los diari nauli diari narenganon akas mahamu manggar ada lagu tu hula-hula marga sihiti raya satakas nang sidohonokku gabe hela nabuju maho siwa sangat siwa tua siwa katiki nanengro hitung-hitungan di keluarga besar marga sihiti lasyong songoni marokto boru hasiat iko gabi baru main siuti apa siuti juga loh si buat sangat si buat tua tua katiki nanengro hitung-hitungan keluarga besar marga pulpa lalu gabi mau tubuh lalat tubuh sikur tubuh bunga-bunga tubuh anak tubuh boru dongak tanah tekas satu nasau batu.
jalan nami manuk bahamu kerajaan ulah-ulah nami hidup yang nabu terpatu pahami saya martang yang bahamu itu atai asabu yakar kina umbel kesenon nai patu paham nami pada dukuk kamu nak kau ulah nami tuakati kina ngro so ni dok nabatu ya baru orang nami kerajaan ulah asabagu nabar hatu mana nih kata tu biar oh semua aku nama cari pas mami nama satu sebab putih mami kerajaan ulah saat umonta naulion tuakali na mangihu liling mahurang olu dala sa uma saat tutakabian panuhatan at tanong na kotak siyo las panumunan ng mga tuwasahatan asasada mas lo pagado dua sebab kobi pasah majo tu ka pangudian Besarata jadi pada kita bertutu atau berikan bahasa ini sia ala asin ni holong ni hana do di kita di bahasa sedarion jangan dilihat do di kita berhai bason nang dibugasan ulat ton jadi hamuna aka abang burunami rodo kami akka bona tulang muna nasoni akka hula-hula muna pangulian rindindo kami numat iso jadi sidonon nami nang nakulah kecang bidonon nami hata nung magulang nagkiro ng hatay akka hata itu habis ini jadi tuhan muna dua beri bolo huberen do beri nasa lilimo teman nabur dulu sa magurjumi buat bere turu matangkap nasongoni loto itu orang itu sudah honok kutuhan nape maria lolo cuna kinongan maduk pasu-pasu angko semacak kopi datang arok artina ilo kucina ada bermacak kodok tapi niba do badan niba jalan itu hatani sudena hatani Tuhan ilo nasati kosma jadi ya mula dua ro kucina ilo parhusor-husor mula berera hatani Tuhan ini ba jepang dos maro hamuna hamuna dua nama rumah tangga dan hamuna bersukuna oleh kemana kita saluhuna dan sonelo bere rodo hamu manak katulang mun sedok kumu membuat ulus manero kuna ulus solo ulus manggawil ulus horas asa hosak kaberiku ulang bere alani bila lulusol pasu-pasu ini masih harus tertua
hata dari gani. Sonari Roma hami lau manop-panopahamu saduhutna hula-hula nami. Molotungpe. Odi sesadia dalam di sopanami tuhamu. Tidak na tua-tua. Dan sudah pudun nang sosak kompalia. Dan sudah nang sipatu baos si bainon nami sesadia. Disialani mengarah mamu tulang nami do na tulang nami saduhutna. Amang para musik kami. Nalau Roma hami manopa-nopa hula-hula nami bama musik nau bertesi. Masalas duruhan namin iwek ka muna, halya ka hulala muna, nasumit ka na tulang namin. Marbunga-bunga doon iwek ka mo, katangan namin, ibalas duruhan muna, diyan niya ka tulang muna kamang baru. Disikat niya kamang baru, yak ka pangalang muna Tuhan ya kamang baru. Saya lihat Tuhan tahu niya muna kamang baru, nasikat niya marlibak ka da tutulan niya Tuhan kamang baru namin. Matutur. Jadi tak sonina di hamuaka wong burnami buha mankum mahabilang itu. Terus marata ya Allah. Baik matulang. Di hamuaka para musik. Di tahun na ayo kiyo di balu minatu banuhatan. Ay masih dia anak balu matu hasahakam. Mga nakatulang mo dong-dong yung mga manakason ng magaro pamas-pasahong kumusap ng so patay asang dia menjuduk ka mo dari keluarga nanggap ka muna keluarga si dulu ka muna duduk ka mo sering kayo mga masuk kami dong katulang mo ini lapas aktor ulos panggaling to bere resto to
Yang betul ulos dengan pasal 6 Tuhan muna. 5 ulos dengan ganjang, ulos tak berabu. Kasih matang orang matang lebar tua dan matang. Gajang mah beri tegawi, nalas berjolok mah itu berong. Torok mah kena perbu, aparang mah pas-pasuna. Nalaos berjolok fakta Tuhan muna. Tusong ini penuhan ulos. Nanang sepasal 6 Tuhan muna. Tas marwah muna, makaro. Gimana sih mau kan baru musik nampak tuh. Sorry,
gabi molo takas samuna masih parolo matutu asa sa disuruh mah sa matu penting sa leleng mangula mangulu sa ma diri itu matutu asa gabi keluarga nadingga kamu tutuluan nyariyo pasrohanami mungatun godang nakki madohata sien hula-hula salhubna dohot akan marholong niro ora non pakusor hamna dua dibaga sarohamuna asa gabi sitiru kamu tutuluan nyariyo postro aku siat tulang silaban nakki maddo saya ada matanya hari itu rangi du portibio saya ada ho buido busada ke misari busada pas nakor rohani ibu tok do lek do keluarga salbukna do baru nakin ngatong didok ang giduli nami ngadi boto sesere do alani marserero ham lau membina rumah tanggai dan adong terbain suadong liku-liku di perumah tanggau dan adong nemulus sudedo adong agak kerikil-kerikil alai malo hamu manat puhoni asa sadaro hamu tudolo sunguni nang tutoruan posturuhan nami tangiang do benon nami tutuhatta pasahaton sudia kepangiduan ini asa disahapot to hamuna di haradio muna mabuan na pinupusmon di bagasan tangian tu debatan didikyon tulang na tulang romahami marsoba tujulumuna molotungpe tangan marsoba las marohani daging las marohani todimuna songon nidok nina tua dan sudah pudun nang sosakok balia dan sudah nak sipatu paon sosedia sialani dia mau permusik nami naik sabon nami mah ada orang si bapu di bapuhon tulang namion berena tu bagas di jauh nami baik musik nah obar tu sih
tua-tua. Asa mga puno-ulo mga punalinggan. Iho, terlebih mana dihamu barupu nang dihamu si keluarga na parboron namin. Ang giyama, dos tamyangta, tomata na martua di bata, mangidohon. Yang kehagano dari tubuhnya na do hari tubuh ni baru. Nalau kan ihutan, naulong mangajari, katakas naulong ajaran. Jalatak kasamu saat pepet serma tua tua kaaring na nengro. Ini nomor boro. Jalan bayon namin mamarhidili namin tuho. Ima ulos. Natinonan ni sadari pasaton namin tuho. Alay baloon. Ulos di badat doon. Alay mulong seperti diyon. Sa tuata nomor tua di batado si jalongku. Ido tanyanta to nomor tua di bata. Ang gia emma jo bere. Toto bero. Songon padok di tua. Asa marpunga do tabis di maraseng-sengga do pinasa. Di Panginoon tado tamyang tabamata na martua di bata terlebih memahami tulang. Takas mahodia kata tahun naro situbon anak nabisu do si buja bulan jala nauli basa. Atau doron nami mamusentuk tuho. Agia matua kaari na nengro. Damu akas las niroha doron nami maduho. Bajangin na belum ditubuh. Bajang matong labi-labi. Dunia tuh ngalul mangalaka tu si matong dabotang bulu jelasah matakaso narapot panggabian to ngaron naima asa ay marajulak menay marajulak siya batu julak na itong takas may tinahwa tu dabu-dabu di pangirata tu bertua di bata nalaw di hamu sudi hata pasun na pinasaha niya ka na marholong duroa di bagasan aryon sa ditikyon sa maap abin may dia bingamu wak may dia barammu apun mematong hot martonga di jari naing pangapuron nami matuberin nami ima ulos jalapan akapun nami ito nga ba tubagas sibagan ditua asa tua may melima tutua sanas roa tua ka arin neng ro bae mana hopar pusiamang permus.
Jadi kamu bereku doto baru mengatakan Tuhan itu Tuhan di bagas si bagas di tuang. Asalnya kita di hopar horasan dan di hopar dari. So baca matu horas si kritor. Hidup na tua-tua asa mertatas do baringin maru atau menjadi-jadi. Anggia mari tanyang tanah martua di batada lalu di hamna dua. Firma di hamu to dibandingin horas nama tong to di matu. Dia. Baik.